2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 10. I want us to read together from the Ilocano 1305 in your Bibles, page 1305. Everybody from Ilocano, read. Ngem kunak daytoy, ti agmula asi imot, aganin tumet iti iniimot. Ket ti agmula iti nawadwad, aganin tumet iti nawadwad. Tunggal maysa, itden na kuma ti pinanggep iti puso na, isu amang ted kuma, saan nga ti dakes anakem, when numapilpilit, tati Diyos ayaten na ti mangted asiayat. Ket ti Diyos mabalin na apaaduen, iti su amin na parabor, ama ipaay kada kayo. Tapno kada kayo, adda iti amin a kinawadwad, iti amin na banbanag. Ket rumang ay kayo ama ipaay, iti isu amin nga aramid a naimbag. Kasadda na isurat, isu nagiwaras, nang ted kadagiti na panglaw, ti kinalinteg nagtalinaed nga agnanayon. Ita ket timang ted ti bini, ti agbulmula, ken tinapay a pagtaraon, mangted tu ket paadwen nanto ti biniyo, nga imula, ket nayunan nanto dagiti bunga ti kinalintegyo. Kararag tayo. Apo Diyos, tulungan na nga mangiburay deti mensahe ta nga gundaway. Tulungan tunggal may sa Apo kada kami. Nga indengan mi deti nga lesson Apo may panggap iti cheerful giver. Lord, I pray that you will speak to us in a very personal way tonight. Agawid kam kumaapo nga ma-revive iti biyag mi, iti generosity. Kadagiti new Christians, makonbikda, masursurwanda, mapatibker ti pamati dang agbalin nga cheerful givers. Pakawanam dagiti babak mi, anyaman nga prejudice ti panunot mi. Tapnon ti kasta apo, agdinggag kam nga si papasnet. Ti pa nagpreach ko ita, saan nga siyak ti dingganda? Mouthpiece nak lang apo. Sika ti dingganda apo. Isu nga indaganda ka kuma nga nasayaat. Thank you Lord, in advance, iting ka magapuanan, kadeti nga preaching itang arabi. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Now, deti topic ko ti cheerful giving. Sakbay na nga inak ka deto'y outline, nagpintas deti title na, cheerful na ragsak. Ngam, sakbay nga inak saritaan may panggap deto'y naragsak nga mangted. Amoy yung kakabsat, kaya't ko na nga i-bring out kada kayo dagiti sumagmamano nga problema, iti churches, including our church, no may panggap ti cheerful giving. Number 1, hanyo kailan isurat dito yung kabsat, ngam alis to kay agkopya, okay lang. Ti may isa nga problema kadagiti churches, may panggap dito cheerful giving, one example dagiti leaders. Very poor example. And because of that, hantayong maisuro dagiti tao, gaputaawan kada tayo dayjay passion ti giving. Masapol nga no sika leader, key person, pastor, preacher, dapat example ka cheerful giver. As I say this tonight, I can challenge you, go check my giving record. Tapnuhan nyo kunaan nga, I don't have a credibility for what I'm talking about tonight. Hala nga di kadakkel ti inted ti pagkitaan ka absat, di faithfulness. Kasi, nagpapadat capacity tayo, and God does not require nagpapadat ti amount nga ited, but the level of the sacrifice and the faithfulness thereof. Well, dapat ti culture ti church, generosity. Ngem no apay nga awan kasjay nga culture, gaputa man mano, dagitay pagkakitaan ti kasjay nga ehemplo. Once nga damakita tayo nga kakasjay nga ehemplo ti panangted, agbalin nga inspirasyon kadigiti daddu mga members.
Deta ti maysa number one nga problema kadagiti adu nga churches. Nalaka i-preach ti giving, no di agpi-preach example. Tiga na sa unti example, adaken kuana ti ragsak ti pandangted. Hanan na dagsen, no may panggap ti lesson ti cheerful giving, gusto na nga dinggan. Deta ti maysa nga number one na problema. Now, baga ko na ni pastor na tuktukuin, I'm talking about you fathers. Datayo ti number one na tulbag, do kayat nga makita nga ti pamilya tayo, agbalinda nga cheerful givers. Datayo nga amma. Awatan nyo nga usat? Kung hindi ka cheerful giver, hindi mo kayang i-motivate at i-encourage ang pamilya mo na maging cheerful giver. Deta ka kausat ti problema. Isong adata, sulbaran tayo di problema. Don't be a part of the problem. Be a part of the solution. If you're a man, you're a pastor, you're a preacher, you're a key person, coordinator, you're a leader in the HBBC, I would like to encourage you tonight, not force you. Hanggang nga persaan, kaya't ka nga encourage nga ti maysa kuma nga iset mo nga goal mo itangatawan kat sana pa nagpabaknang. Ti iset mo nga goal hanga di ka adut masave mo. Ti iset mo nga goal hanga di kiti magatang mo. Hanadakas no itatiapogan ka. But all these things shall be added unto you. Ti kuma iset mo nga goal itangatawan kat generosity uno cheerful giving. So when you go home tonight, agtugaw ka, evaluate ti finances mo, kat ti pagbalin mga goal mo ko na, Apo, I want to be a cheerful giver this year. I want to be a generous person this year. Lord, tulungan na. That's the first problem. May kadwa nga problem, nga makita ka dagiti churches kaabsat, dagiti new Christians, awan nang ilawlawag kadakwada, iti generosity. So nga nag-preach ni pastor kakabsat, handa maawatan. To some, they take it negatively. Pag nag-preach si pastor ng generosity, negative. Apay, awan ng disciple. Samantalang no, damang disciple, kala ko makada kayo. Coordinators kayo, key people. At the tao nga masaksakupan nyo, kinumustayo ba? Maawata mong ti tithes, first fruit, mangmangtad kanti mission. No kunana, haampay nga rod. Nangag mo ba nga impreach ni pastoran? Yes, anat na awatam. Awan ng tulong nga ng yadal. Di kita'y mataddo magkakabsat nga new believer, gaputa nakapoy ti pamati, it becomes a stumbling block to them. Deto'y gundaway, wano deto'y nga truth, instead nga ti pa nagkita da opportunity nga mablesan ti biyagda, nagbalin ka da kwada kakabsat, nga stumbling block day di lesson ti giving. Kunada ti sarili da ti panunod da, ay awan nagrigat ti biyag kasano. So the more nga preach ti pastor ti giving, the more nga tumangkan di puso. The more nga masaksaktan, gaputawan ng lawlawag iti panunot na kakabsat. Kat i-share ko kada kay deti nga burden kan problem, takas pastor, hangko ka ba ila na may saan di kiti amin ang new believers tayo. Isut gapo na nga dagay nga coordinators. At da kayo nga key people. So again kakabsat, you might fail in other things this year. Uray dayti lang nga ba nagsaksid ti apo ti biyag mo, good job. Good job. Nawatan nyo kakabsat? So, again, I go back to the new believers, isn't it? Ha? Nakausap nyo na ba yung mga disciples nyo? Nakausap nyo na ba yung mga new believers? Nagbibigay na ba yan? Pag naliwanagan yan, no nalinawan lakot ti panunot na kakabsat, kasjay. Anata di puso na, day jay nangagan na nga truth, agbalin nga, ano pa nakita na, wow, kasjay gayam. Naragsak, ngamnohan na naawatan kakabsat, day jay lesson ti cheerful giving, ti makita na jirigat ti biyag, jay kaudut-utang, kalate ko nan reksi itay. No awan nang isuro, no awan nang ilawlawag ka nang eksplikar, nga malawlawagan ti panunot na. Kasi dito'y kakabsat, ti cheerful giving hanga dete, no imbagamon obraemon. No. Kailangan nga clear king ka because I explain ko damdaman, nga ti pan ng ted, masapul nga nang ted ka, naggapu ti panunot nga naawatan na DJ gaw. Aramid, mahirap pong gawin ang isang bagay na hindi ka nalinawan, pero napwersa kang gawin. Saan nga nadagsan tarik nam?
That's labag sa sarili mo eh. Kasi hangan nalawag king ka. Ngam gaputa napilit ka, kapilitan aramidem, nga hangan nalawag king ka Job ubram. Kaya kailangan nga digitin nyo believers tayo, malawlawagan. Kada kayo nga, kunak, nakabaybaya kayo nga Kristiyano, I say this not to put you down, but to wake you up. Help the new believers. Dila mabaling nga tulungan nyo kakabsat. Again, it goes back to the number 1. Duhang ka nga mismo example di sarilim ti giving. Anat i-challenge mo? Anat i-example mo? Anat i-inspire mo ka DJ tao? So it goes back to number 1. Cause and effect. Do you understand? Okay. So DJ ti mo nga problema, lack of examples or inspiration. Awan paka-inspiran. Number 2, digiti new believers, awan tinangisuro, awan itinangilawlawag, awan nang kumusta, aging gana nga, mamaya, awan latan, hanong may magigimong. DJ gayam ti rasul. Dagsanan jeriknanan, DJ lesson ti giving. Amom, no naawatam ti giving, kat ti grace ti apog trabaho, kaya natadagsan jerikna. Naragsak ka. Naragsak ka, kumbaga di pusong kat, wow, nalawlawagan ti panunod ko, okay? Now, number 3 kakawsat, nga problema ti church may panggap ti giving. Okay? Kada tayo nga nabaybayagan kakawsat, bimaaw. Kasano nga bimaaw, pastor? Because you are not increasing. Masapol nga ti giving kakawsat at the growth ti giving mo. Now, awan growth ti giving mo, no awan ti evaluation. Because tapnon i-challenge mo ti sarilim, masapul nga da iti pagibasaram. Kat ti pagibasaram, di evaluation. So, di ti problema. May katlo nga lawasan iti January, hantay pa in-evaluate. No talaga kuma nga excited tayo, iti giving kakabsat, iti pela ang tumapog ti barong atawan, in-evaluate tayo kuman. Kat kuna tayo apo excited ako. Uray adayo pa'y ti first fruit commitment na panunot kon ti i-commit ko apo. Haang nga detay, dumtang ti first fruit commitment, nagpritsak iti Domingo, awan ti prior evaluation mo, ijay ka lang nga nagpanunot, kasto iti itid ko. That's poor management. Hang nga naimbag nga stewardship, da ijay kakabsat. Dapat ahead of time in saganaam. So, team, impress ko kada kaita nga rabi, umuna ti amin, awang pilpilitan tayo nga mangted. Tatipan ng ted, haan nga ing kapilitan. Gapu tatipan ng ted, ragsak, haan nga pinilitan. Ragsak tipan ng ted, haan nga pinilitan. So when we talk about giving, nalawa dito yung kakabsat, but I hope nga DJ talo is only 3 amongst the other several problems among churches. Maybe, siguro ti number 4, no idagdag ko, lack of education. Hanain suro ti pastor. Igunagon kakabsat, by the grace of God, hante nagkurang ti panang isuro. Tilang siguro kurang discipleship. Tadot new believers and oftentimes, hantay ngagpreach unay ti gibingan, nga masapol nga datayo, tulungan tayo ti new believers may panggap ti giving. So again, the pinaka-point, dito lesson itang Arabi kausat, because God impressed this in my heart, is to challenge you to set as one of your primary goals this year, the aspect of generosity. Haan mo nga pagbalin na nag-ulitat ti imbagak, haan mo nga pagbalin na nag-goal ti panagpabaknang. No. Uray ada pagsapsapulam. Uray adut negosyom. Hanga di pa nagpabaknang ti target mo. Ti target mo, so I can give. And 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 I'm going to show to you tonight God's formula. When you put on the attitude and mindset of a cheerful giver. Now, 3 things lang kakabsat. Aya? Umuna, makita tayo di verse number 6, the harvest of the cheerful giver. Number 2,
Verse 7, the heart of the cheerful giver. And number 3, the hope of the cheerful giver. Verse number 8. Talong nga word. Very important words. A cheerful giver has these 3 in his mind. Number 1, harvest. Number 2, heart. And number 3, hope. Okay? Very simple. Very basic lang ito mga kapatid. But I hope ma-addressak di kita imbagak nga problema. Ano di kita imbagak nga problema? Ulitin tayo malabit. Can you put those 5? Okay? 5 problems. Can you go back? For example of the leaders. No example. Okay? Number 2, no Christians taught the new believers. Awan ng tulong kadigitin new believers nga makasursuro. Number 3, no evaluation leads to no growth. Dito mo tayo evaluating kami nga kabsat. Okay? Number 4, lack of education. Awan tinang isuro ka na tayo. So tonight, I'm going to discuss the 3 important things of a cheerful giver. Number 1, verse number 6. Let's read verse number 6. All together, go. Okay. Now, ti mo na nga kayat ti Apo nga ma-realize yung nga punto kakabsat. Addressak ti jay problema ya. Babaan ka deti nga punto. Harvest. Okay. No puro example ka, no awang puso nga mangisuro ka, digiti nyo believers, no pagbalinan tayo nga rason tiriga tibiyag, and so on and so forth, I hope this point will enlighten you tonight. Giving is not losing. Giving is sowing. Put that in your mind. Giving is not losing. Giving is sowing. Shall we all say that together? Now, kadagitin new believers, no may preach the giving, kat kasla stumbling block iti dating na, like, nagrigat ti biyag, adut utang, adut paggastuan, basit ti income, basit ti pagsapulan, dayjay pelang kakabsat, dakkelan nga pader, nga manglapad king ka, tapnohan ka makapag-step forward in faith. Ngam dayjay nga bangen, masapo na maburak. Kat ti pang burak tayo, jay mindset, nga ti panangted, panagmulagayam. Ti amute nga minumangted tayo, abusado paggastuan. So we think like, imbes ka ited ko, kaawang pakinabangag ka dayjay, di pala dito yung road. Lawlawakan tayo, jay panangted mo, panagmula. Maawatam ti concept, ti panagmula. Ti concept, ti panagmula, you reap what you sow. Nung nagmula ka, iti dakas, agsubliking ka deta. Nung nagmula ka, ti pananglipot, agsubliking ka deta. Nung nagmula ka, iti hanan na imbag, agsubli. Because you reap what you sow. So, nung nagmula ka, iti generosity, anat apitem? Generosity. Pag naintindihan mo yan, suddenly your mind will be enlightened. Kat kunam, kuray ka. Kaya kahit ko lang timang tada na kaysa igatang kut asin. Kaya kahit ko lang arudan timang tad, kaysa igatang kut bugoong. Because sowing, giving is sowing. Anak ko na, ulitin tayo nga basaan. Dito nga concept, very important. But this I say, he which soweth shall reap. He which what? Shall what? That's why the first is about harvest. A cheerful giver is mindful there is a harvest. Klaro? Lawagan natin ha. Kaya, wag mong sasabihin na,
Kasano nga makaitudak kat aung paigatang kot kasto, isepya lang nga paggatang ko. Giving is not losing. Tingamin mindset ka, di kita'y kabaro, no itut ko dito, di awana, anong to igatang ko? You lost. Giving is not losing. Giving is sowing according to the Bible. So what is the principle of agriculture? You reap what you sow. Number 2, you reap more than what you have sown. Kaya nga sawan, numano jainted mo at adulat na subli. No nagmula ka ti may sa nga bukal ti mais, at adunton nga bukal ti mais ti subli naging ka. That's the principle of sowing and reaping. That's why this is the divine principle of prosperity. Kaya't mo nga iprepara ti masakbayam, agmula ka. Hangka nagmula ita, katong bigat. Katong next year. Agnganga ka, atawan imulam. This is the key to a prosperous future. Divinely appointed according to the Word of God. Agmula ka. In fact, I heard one pastor said, and I like it, when you have a need, plant a seed. Agkasapulan ka, ngam itid mo, God will supply that. Kaslag ni Kevin, may pagkadaganyak, Pastor, mabaling ko agkasarin. Idi ko mapelang na minsan nga tawen. Adasang kabasit ko urnong ko, Pastor, nga pagkasar. Kita nyo Ada need na supply. Ngam gapo tamang rugi de di building project tayo. Inted ko day nga amount iti building. Willing nga nang i-postpone di kasar. Hello? Kat ma-postpone sa manen. Barang saan? Willing nga ma-postpone. Amo, blessing ti Apo, deti king kuana, dapat talaga kasar deto yun Ti Apot nang isuplayan anak ko mapela pangitantanam, di ba? Anyway. Kuna na-inted ko nga para ti Apo. Tatagakabsat, at nakasapulan na, anat inaramid na, nagmula. Napukawan? Hanga napukawan. Tinapukawan, tinatakawan. Apay namang ted ka, tinakawan na ka ti Apo? Saan? Iso nga tipan ng ted pa nagmula, haan nga natakawan, nagmula. Tinapukawan, tinatakawan. So inted na. Tatan by the grace of God, kuna na pastor, sinukatan iti Apo. Kunak ti puso kan panunod ko, Lord. I pray that you bless this brother so much. Nga nuwang kang mabalin, numano day jay insagana na nga pagkasar na, han na pulos nga makutkuti day jay. Why? Nagmula So, da karapatan na nga, expect nga agapit. Nagmula Kaya't mo ti agapit, kakaasi kang agbannog. Kasano nga di ka agapit, di ka mo tagmula. Day ti dapat concept nga maawatam ti giving. Giving is not losing. Hangka natakawan, hangka napukawan no nang ted ka, no di kat nagmula ka. That's why I'm telling you, listen, with all of my heart, ibagak kada kayo kakabsat, addressing those 5 problems in mind, let me tell you this. You sow this year. Agmula tayo kakabsat. Tapno at adupay ti apitan tayo. Now, you reap what you sow, you reap more than you sow, and you reap on a different season from when you have sown. Kaya nasa unang nagmula ka, may expectar nga tumbig at agapit ka. Ngam ad-expect mong harvest kasi nagmula ka Let's go back to the verse once again. Anong sabi ron? He which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall what? Ngayon, itangatawan, pagbalidam nga goal, tiag mula. Make it your goal to plant. If you are praying, listen, sino kada kayo timayat ngagbiag nga atidog? Tag na ima na. Sayang mo't kakabsat no hanga blessed dito pa nagbiag yung atidog. No gayam kayat yung nagbiag nga atidog, agmula ka ita, tapno na ragsak dito yung atidog abiyag. Kasi uri mo't atidog tabiyag mo, umot apit na. Puro nga ngamot aming kakabsat.
Ato di kamot nagbula. Now, nung nagbula ka, hamang nga sikat agapit, mabaling nga di kiti sumarsaruno. And I'm telling you what, we've seen that in our church. Kada tayo nga next generation, da kayo nga padak kan ti makkel ti Sunday School, ang dumakdakkel ti ulo tayo. Da tayo kadagap-apit, kadigiti blessing nga gapo, ti panagbulmula, digiti mununangam da tayo. And that is true. Nagsakit kakabsat nga panunutan ti imatang ti Apo, nga dayjay di makkel ti Sunday School, nga ma-enjoy na di blessing ti Apo, gapo ti faithfulness, di kiti mununang isuna, i-take for granted na di nga blessing, nga isut gapo na nga aglamis, ag backslide, ag biyag nga na inlubungan, day ta nga Kristiyano kakabsat, nagsayang, kunak ti sarilik ti Apo, kunak Apo, bawiim la kumadeta nga blessing. Itad mo sa bali. Pero you know, wala kang magagawa. Talagang nagbibigay ng Panginoon ng harvest eh. Bakit? Nagtanim eh. Oh. Do you understand? That's the principle of sowing and reaping when it comes to giving. Now, 3 things. Ito yung verse nga binasa tayo. Number 1, when it comes to sowing and reaping, kasi giving ti pagsasaritaan, kahit dito lang tayo matapos muna ngayong gabi. I just want this point, ag-sink in kanyayo. Di problema nga may isang amin ti panunot, kunada, awang kortak, awang pagsapulat. You know, hamo problema day jay paggapuan ti itid mo. Okay? Because I want you to look at verse number 9. Verse number 9. Okay? As it is written, He hath dispersed abroad, He has given to the poor, His righteousness remaineth forever. Verse 10. Look at verse number 10. Now, okay? He that ministereth seed to the sower. Hello? Di umuna nga dapat makita tayo, kadeto'y harvest or principle of sowing and reaping is the supplier of the seed. The supplier of the seed. Di umuna nga sigot nga pader, di panunot, tinaduma, pangalaktiitid ko. Nagrigatib yan. Nagado nga paggastuhan. Ado nga utang. Amom no kamo ma-outgrow di jay, di tamlatan. Iso nga, don't take me wrong. Dito pa nag-preach ko, hanga pa nang imamagking ka, panangitalo king ka. Kasi no hamo ma-overcome data nga excuse di panunot mo kabsat, di tamlatan. Or either, pumanaw ka di church. Why? Wala kang magagawa. Dito nga church, sunod-sunod, tipa commitment dito. Wala kang magagawa dyan. Pero I'm telling you what, no kunam ti panunot mo, hangko kayat dito HBBC. Inak sumarak ti church, nga awang commitment na, I will show you a church, show me a church, nga awan generosity na, I'll show you a church that's not abounding. Never abounding. Kasano nga pagkapatakder kapilya, deta no awan generosity na. Kasano nga maka-advance ti ministry na no awan generosity. Kasano nga umangat nagiti members dita. And by the way, kung ang isang tao ay naging generous, nalaktaw na eh. Adut nalaktaw ng excuse, di panunot na eh. He was able to move forward in faith against the tide, the struggle, and all of those hurdles. Amoy hurdle? Dete nagtartaray ka, dete laktawon da kakabsat. He was able to move forward in faith by jumping over those struggles. Iso nga nag-grow ti giving neta nga tao. So I would like to repeat once again, no isaltek mo ta panunot mo iti kasjay, hanggang nga imamaga, hanggang nga ibaba, ngam tultulungan ka, nga lumaktaw ka deta nga problema. Deta nga excuse mo, if you do not want to grow, di tamlatan. You stick there, ure manunga tawang ka Kristiyano, hanggang dyan ka na lang. That's why, so, kasi kakabsat, the giving is a part of your Christian growth in grace. So again, going back, ano yung problema? Pangalaktiitid ko. Agda mga awan trabaho kita. Kasano nga makaitidak? Nagado nga paggastuan. Do you understand? No sikakat, listen, what is giving again? Giving is not, again, giving is not, giving is what? So if you're sowing,
if you're a sower, what do you need? Seed. Correct? Hello? Nakapot ka pa iti mapanagmula, tito mani, awam mo binina? Panagmumula na panjital talong, pinaarado na, agmula awam mo binina? No. So if you're a sower, you have a seed. The question is, pagkapuan jay seed? The supplier. Go back to verse 10. Go back to verse 10. Okay? Iso nga dapat ag-level up di pamatim. You have to believe this. Okay? Verse 10. Paniwala mo to. He that ministereth seed to the sower. Tanong, sino jay mangted ti bukal kaday jag mulmula? Yan po Diyos. Among, God is a very generous God. Ti aramitan ni Satanas, takawan na jay panunot, takawan na king ka, dating opportunity nga karon ti bukal by casting doubt, negativity, discouragement, and excuses in your mind. I-amplify na dijay, adot problema, adot utang ko, adot paggastuak, iso nga, jak makaited. You forgot that if you will be a giver, you would prosper even more. You will abound. Nawatan nyo, if you give, you're sowing, adot ti maapit, you prosper. Hello? What will the devil do? Takawan na di panunot mo. They pamati nga, God will supply not only my needs, but my seeds. So itangatawan, make it your goal. Lord, I want to have as many seeds as I can this year. I want to have as many seeds that you want to give me this year. And by that, it doesn't mean nga, no adun nga bukal, ay, adun to nga kwarta. No. That means I want to sow. I want to plant. Kaya't ko ti agmulak, itangatawan apo. You look at your children and say, Lord God, they need to reap something. I have to plant. I have to plant. I have to plant. That's the principle of verse 6. So again, the supplier of the seed. Balikan natin yung verse para mag-sink in sa atin. Now he that ministered seed to the sower, both minister bread for your food. They jay Diyos nga nangted ti bukal nga imulam so that you can become generous, isumot ti mangted ti taraon mo. It's a double provision, folks. Ikan nakataraon mo, ikan nakabay ti imulam. No taraon lat inted nakakabsat, agpatingga, ngam no inikan nakatimulam, mapaado. And you do not worry about what to eat. Why? Because the God who supplies your seed to give, He supplies the food for you. Have you ever seen this verse before? Binasa yu dito idin, inutob yu idin dito nga versikulo. Nakabaybayag ka a Kristiyano, baka itam lang nga ma-realize. Kasi tilang amutay nga na verse ti giving, kat given, it shall be given unto you. Tama, nandun yon. Pero I am here to discuss and deal with problems, mental problems, mindset problems. Okay? So, He will minister food. And what will He do? Multiply. This is a mathematical word. Multiply, not add. Your seed sown. So, ibig sabihin pala, ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng resources para makapagbigay. Kaya the moment na nagkaroon ka ng resources, ay huwag mong kalimutan yung pangako mong magtanim. Tayo kasi pagkatanggap ng pera, nalimutan natin yung giving eh. Ang naisip natin kaagad, food. Don't just receive something for food. Receive the seed for sowing. Okay, now, multiply your seed sown and increase the fruits of your what? Yan yung sinasabi ni Apostol Pablo. Not that I desire a gift, but I desire fruits that may abound to your account. Cancel mo, DJ goal mo nga pagpabaktang. Cancel mo na yon. Don't pursue that anymore. Sabi nga ng Bible, yaka mo anang chapter na lipatak, nasa Jeremias, labor not to be rich.
Huwag kang magtrabaho para maging mayaman. Magtrabaho ka para maging sower. At bahala ang Diyos. Aangat din ang buhay mo. Hindi mo po problemahin yon. We've seen many Christians. They are blessed and even blessed. Why? Because of cheerful giving. Ngayon, once nga pinorsum tigol nga pa nagpabaknang, mawawala ka sa church na to. Mawawala ka. I guarantee you that 100%. 100%. Ikaw yung magiging Demas. Demas had forsaken me, having loved this present world. Ano bang nasa present world na to? Kayamanan. Ano ang sa atin? Kayamanan. Sa langit. Anyway, that's another topic. So, stick tayo dito sa punto natin. So, ano yung unang punto? Dito sa harvest, the supplier. Number 2. Pangalawa na makita natin dito, the sower. The sower. Okay? Going back to verse number 6. Go back to verse number 6. Verse number 6. 9:6. He which soweth sparingly. The word is he. Okay? And then he which soweth bountifully. Two kinds of sower. They dyan nagmula ti iniimot, kan dyan nagmula iti nawadwad. Yan nakajay. Question ti panunot. Apay nga ta deti nagmulat iniimot, ano ta dat panunot na? Apay kas jay. Now question number 2. Deti nagmula nga nawadwad, anyat at dati panunot na. Bakit ganon? And question number 3. Yan na dyan ti panunot mo ita. Makikita, babalik ko sa inyo sa Sunday yung statement of giving. Makita nyo, nung nagmula ka ti iniimot, nung nagmula ka ti nawadwad. Question number 1. Di dyan nagmula ti iniimot, anat pampanunutan na nga minaya, apay nga kas dyan nga nagbatit, samantalang kaya na't mangtad, tinakdakil. Anat adat pampanunot na. Number 2, question number 2, deto'y nagmula ti nawadwad, anat adat dyan panunot na, apay kas dyan langanan. Grabe siya magbigay. And question number 3, yan na dyan ti panunot mo. The record will show. And if the record will show, nga nagmula ka't iniimot, you better address your mind problem. Kat adaptaram di panunot ni abounding sower. Di nagmula, tinawadwad. Yun ang pag-aralan mo. Kasano ay nga panunot day jay? Dahil isursuro ka daki nga panunot, he which soweth bountifully. Why? Because as I pray, I want God to bless you bountifully. Awang pastor kakabsat, ngay kararag natin miyembro na, especially no faithful, apo, bawi amin na kinabaktang deta nga Kristiyano. Walang pastor na ganon, lalo kung faithful yan. All the more God will pray, Lord, bless mo, Lord, bless mo, Lord, bless mo, Lord. Of course, we cannot deny the fact that there are some what you call intermission in life. Pag sinabing intermission, special number. Mayat di arangkadam, bigla nga umay ti problema ti biyag. Yun yung mga intermission sa buhay. Yun yung mga special number sa buhay. But do you know what is a special number is? In the church, a special number prepares the big thing. Before the preaching, special number muna. Kaya pag may special number sa buhay mo, may problema ka, get ready. And that's the time nga ka dapat aglamiis ti Apo. That's the time nga ka dapat bumaaw. That's the time nga ka dapat agbackslide. That's the time nga dapat agbaliw di commitment mo ti Apo. It's just a test of your faith. Ganyan mag-isip itong he which soweth bountifully. Ganyan mag-isip yan. And that's the kind of mind we need tonight. The mind of the bountiful sower. Number 3, the season of reaping. He which soweth bountifully shall reap. The word shall speaks of the future. Don't let the devil blackmail your present and cancel your future. Among tinasaw ti blackmail, napadasan nyo't na blackmailan, te wala kang choice kundi mag-yield na lang doon sa nagko-control sa'yo. Ang tawag dyan, blackmail.
Kung nadaging ka, you need to send me this amount. Otherwise, send ko dito picture mo yan ta Facebook. Marami makakakita, masisirang reputasyon. Wala ka magagawa. Blackmailing yun. Don't let the devil blackmail you of the problems of the present. Discouraged na ka, ti pa nagserbim ti Apo. Discouraged na ka, upayan na ka. Negatibo ti panunot mo. Don't let the devil blackmail your present so that he can cancel your future. Sapagkat ang ganda ang sinabi, season of reaping shall reap also bountifully. So, tatagakabsat. Dito tayo ha. Okay? Ito ka. Ito yung challenge of giving. Will you take forward, a step forward of faith? Will you stick where you are? Or will you turn your back and say, goodbye, Hosanna. I'm going to a church, ngawang giving na. Where are you now? Where are you at that point? Ikaw ba yung magsasabi, by the grace of God, I am going to take a step of faith forward in my giving this year. Or, I will just make excuses. Hindi naman ako magbabackslide. Mag-attend pa rin ako ng church. Pero hindi ako magpa-participate sa giving. Dito lang ako. Why? Because there is so high wall, bars of excuses and reasons and problems. Or you would say, I don't like this church. Baba HBBC, I'm going to a church, there is no giving. Asan ka doon? Ang pinag-uusapan natin dito, future. Hello? I pray tonight, nakatulong sa inyong preaching na to. Heavenly Father, bless the invitation now. In Jesus' name, amen. Tumagdir tayo. When you come to the altar, uredakay di kita kapkapilya, outreaches, deta pa nagpasangom, uredakay tabalayo, deta pa nagpasangom symbolizes your faith to step forward in your giving and say, God, I do not want my problems and excuses to stop me. I will take a step forward in faith. I'm going to be a cheerful giver this year and for the rest of my life. Adu paggastuan, adut utang, adu pagkasapulan, Apo, but you will supply not only bread for my food, but the seeds I am going to sow. Come forward tonight.